ودارو شوی پنرین رادیو ریباز اف ام هر دری دم باش از علی عمرم از گرک نو جنو چه جوارا پیشکش بکم ده اسپیک ده فرمو گرنتری سنوچا 7 سال سرواندن و گرتن و بنچافکردن ویسکار و چالکوان سیاسی حسین عیسوج علی رژیم اسد و درباس بون و هینجی چارن ویساوی ندیاره گندکی عفنا روجاوای کردستان راستی زورداریه که گرانتی لبو تفگر درباره شر ادلب بردوامن و هجمارک ولات جهانی مترسیا خواج کار ساتکل سر سویلان رادگهینن پلیس دریایی قبرس پلمه که کوچبران کو جسی و 6 کس سوری پک دهات جبن آوی خلاص کرن دم باش گندکی عفنا روجاوای کردستان راستی زورداریه که گرانتی تقینا ماین چاندیج آلیه کی و بن بکرنن سر دسته گروپ چکدار آلیه کی دنوا کردستان راستی زورداریه که گرانتی تقینا ماین چاندیج آلیه کی و بن بکرنن سر دسته گروپ چکدار آلیه کی دنوا گندی قسم کبسر نافچه راجو یا گندوارن عفنی ویا نها بویا مینا زندانکی ولاتین وی گندی راستی زورداری و ایشو آزارن گرانتین لگوری جدرن تایبت کو گروپا احرار الشرقیه گندی قسم راستی تالان گرنو دزیا پرانیا کلو پلن مالن گندیان کرنه هروها زلامن گند گلک جاران لقادا گشتی کم کرنه و کلین بوان را پیک آنینه لگل و کلین اشکنجه درونی و لاشی به بهانه جور بجور لسروان بجی کرنه هر لگوری جدرن تایبت گودما چکدارکی گروپا احرار الشرقیه دزیا مالکا گندی قسم دکر بمبایک پیدا تقیا و لنگ خواه جدسده پشتی ویکی گروپا احرار الشرقیه گندی بتقاندنا وی بمبای تومت بار کرن و گله بشه ویکی هوانه لسر ولاتیان را بردان جبو ترسه تیخند لیوانده روژا یک شما بوریجی ولاتیه بناوی شیخ و حنان دماج گندی الشیوخ و دگریا گندی خواه آنگو گندی قسم راستی گلیان جعالیه چکداران وهات به بهانه کو او اندامکی پیدیه هر لگندی قسم گروپا احرار الشرقیه ریبندک لپیشیا گند لنزیکی گواشگاه سلیمان سیدو دانینه همو چکدارن وی رونو خماندینه همو کس اتومبیلان تالاندکن پارایان جی شواندستینن بریا چند روژان جی وی گروپا چکدار چونو هاتن لگندی قسم قدغه کر و کتد آمده باشیه ده به بهانه شانین رازایین پیدی و به بهانه اگر بردان جای ریشه یه نزیکی گند ده انجام ده به صدان دارن دارستانکی و دارن زیتونان ین مالباتا احمد چولیق شوطاندن جعالی خدمت گزاریه و جی لگندی قسم آوا و خوارنه تونه و الکتریک جی تونه تفیگو لناوا گند بیرن آوه هبون لیج برد زیا موتورن آوه او بیر راوستانه و گندین چارده بن بچن جناف چین دن آوه ببوهایکی بکرن هروها گندی قسم راستی کم بونا خوارن و کسکاتیته گندی قسم میناکا کاج بن پیکرنن کو در حق ولاتین کرد لعفرینتین انجام دان هروها میناکا کاج جوینایا گشتیا ایشو آزارن ولاتین عفرینه جعالیه کی تقینا ماینن کو پیده بریا کو جعفرین ورنه درکرن چانده بون جعالیه کی دن و بن پیکرنن سر دسته گروپین چکدار و تین انجام دان به بهانه جور بجور کوان گروپان پیده جخوره کرنا بهانه جبو دزیو تالان کرن سزادانا ولاتین عفرینه 6 سال سر رواندنا ولاتی کرد جوان عبدالرحمن خالد جعالی رژیم اسد و درباس بن و تانها چارن ویساوی ندیاره جوان عبدالرحمن خالد دسی حیوانهان سال 2012 لتاخا زوراوای شام پایتخت سوریه جعالی کمیته گالری ین سر رژیم اسد و هات رواندن تانها چارن ویساوی ندیاره جوان گلک جاران هاتیا رواندن جارا یکم دو 15 حیواسیان سال 2004 ده دما سرهلدانا 12 آداره 2 سال سر زندان لهاتن برین لی بلیبرونه که گشتی پشتی ساله که و 5 ماهان جه زندان سربست هاتا بردان جارا دوام جی ده آدارا سال 2011 ده لشامه هات رواندنج علی رژیم اسد و دماکو ایریشی مالاوی هات کرن که وی دمیل گل باو و هر دو براین خواه شورش و جگرخوین هات رواندن جارا سیم جی ده سی هیوا نهان سال 2012 و جاری کمیته گالری یم بسر رژیم اسد و هات رواندن و تانها چارن ویساوی ندیاره جوان خالد خیزانداره و باوی سه زاروکانا جدایک بوی قامشلو سال 1980
7 سال لسر رواندن و گرتن و بنچافکرنان ویسکار و چالکوان سیاسی حسین عیسوش علی رژیم اسد و ایرو درباس بن و اینجی چاران ویساوی ندیاره تانها چالکوان و جوان کرد داخوازا سربسبرداناوی دکن. جروجا دوی یا ایلونا 2011 و تانها نویسکار و چالاکوان سیاسی حسین عیسو جالی رژیم اسد و بنچافکریه و تونوچه درباری وی خباتکاره که هر دم ده براوانی دبوش بو مافی کردان نینن. حسین عیسو یکم کس بو لباجار حسکه که لگل هجمارک هوالین خواه تبلی شورش سوریه بو و کاری بو به هفریزی لگلوان هوالان خو پیشاندانه که ج 2000 کسان ریک بخه و لیکه ج کولانین باجار حسکه لدیجی رژیم اسد راوستیان و داخوازا هلوشاندن رژیمی کرن و او یک بو سدم رواندن و گرتن و بنچاف کرن آوی جبو دما 7 سالان و تانها چارنوی ساوی ندیاره تفی هولین مالباتاوی که یک جمزنترین مالباتین هوزک مزنه لروج آوای کردستان و خودان زوی و سامانن. خباتکار حسین عیسو بدرجاهی تمنی خواه تو خیزان جبو خودچی نکر و تمنی خواه یه بهتری 65 سالانه ده ناف پرتوکان ده و لپاش اکران کمپیوتر در باز کر و ده جواتین روشنبیری و سیاسی ده که هر دم جوانین کردان ین که گرنگی ددن وان مجاران لدور وی ده جویان جگوتن و شیرت و زانی ناوی سود ورده گرتن. یک جگوتن حسین عیسو که دسپیکا شورش ده گوتو بو او بو که دما کسین در دوراوی پیشبینی دکرن که شورش سوریه ده چند حیوان ده بسر که و گوت که او یک شاشه و شورش ده بیتا کریزه کامازن و سالن دریج بمینه و پاری نان لسوریه و ببا حسرت و چیروک که پیشبینی آوی یا راست بو و پشتره دو ترقین لنان خانه یان لسوریه رودان یک جوانجی لباجار حسکی بو جبلی نبو نانان و پیوستین جیانه لبهتری آدورین سوریه جدما گرتنو بنچافکرن حسین عیسو و آگاهی تکانه یا هات به دستخستن جالیه چالاکوان شبال ابراهیم و بو که دی یک گرتیگه ها رژیمه ده هفناس کربون او جی لپارزگه ها دیرا زوره لشاخ اولهی آسمانی بری که به اوتوموبیل که تایبت بین و گوهستن جبو شاما پایتختا سوریه که عیسو در باسی زندانه که تاکه کسی بو شپال بخواد و زندانه ده بو جبریاوی بدروجان و ولگور کو چالاکوانو گرتی سیدنایه بری شپال ابراهیم دو بیجه کو عیسو او بهیز کر و هاندا لسرگوهدان به تندرستی آخواه تا کارباوی قناغی در باس بکه کو 5 روژان به هفره ده زندانه که تنگ ده مابون. دو روژا ششان ده زندان کرن آوان او دو چالاکوانین کرد هاتن و گوهستن جبو شاما پایتختا سوریه بچاوین گریدایی و دستین کلبچکری و لنگین زنجیر کری و دبن پاسداریه که تون ده کوتن سریوانجی بدرجه یاره ده دبن کرسیان ده بون او جی دبیستونه حیوانهان جسالا 2011 و شپال اماجه کر که سر همو ریبندن رژیمه لیدان جالیه چکدارن رژیمه لوان هات کرن و صفکاتی بوان هات کرن تا گهشتن بالافرخانه یا مزه یا لشکری که او بالافرخانه جبو گرتن و اشکنجدانا گرتین سیاسی دهات بکار آنین و لگل دنگ اشکنجه کریان و هوارن وان حسین و شپال جهب جدابون که حسین بری شپال هات برن جبو هولک اشکنجه دانه و نزیکی 15 خلکان لیدان لیهاته کرن بری کوی وگرینن و لسر چوگا دینن بسریکی داخستی لتنشتا شپال لتوی ویلیدانه عیسو دگوه شپال دا گوت نترسه و کاری بو هیزکه جبو خوراگیری لبر لیدانه بده شپال که شپال جی پارا خواج لیدان خوارو پشتره به بهانه یا پشکنینه صفکاتی بلا شیوان جهاد کرن و او هاتن روت کرن جلو برگن خواه و پشتره جهف هاتن جدا کرن و تا روژا ایرو تنه یک نوچه اوزانیار درباری حسین عیسو نینه. چالاکوان و خباتکار حسین عیسو یه بنچافکری خودان نخوشی اندم دریج بو او جی شکره و جچاوین خوشی گازن دکر سرباری لوازی دلیوی که بگشتی تندرستیاوی نباش بو. حسین عیسو گلک بنازداری جیانا خود در باز دکر که روشاوی آبوری پر باش بو و من دیبون آنکو کاری که پیوستی به هزالاش هیا نکر بو و ماناوی دگرتیگه رژیم ده یه نافدار بنباشی خواه جبوی پر زوره. او نجاره یکی بو که حسین عیسو جالی رژیم اسد و دهات گرتن جبو مافی کردان
لێبەریا wê jî Îso ji aliyê hêza ewlekariya asmanî ya rejêma Esed hatibû girtin dema ku lê dijî firotina zeviyên Kurdan ji bo rejîmê rawestiya û daxwaza dîtina Beşar Esed kiribû. Lê ew daxwaza wî hat redkirin û ew yek bû sedema girtina wî lê demek dirêj di zindanê de nema. Piştrew di duê heyvanehan ji sala 2011 ve Îso careke dî hat girtin piştî li darxistina wî û hevalên wî ji xwenîşandanekê lê kolanekî bajarê Hesekê li dijî rejêma Esed. Tevî derbasbûna 7 salan li ser revandin û girtin û binçavkirina nivîskar û çalakvanên siyasî Hesên Îso lê hîn wêneyên wî li ser rûpelên sosyal mîdya tên belavkirin û daxwaza azadiyê jê re tê kirin û hînbandora wî li ser ciwanên Kurdan yên çalakvan diyar e. Şêrîn Kîlo. Artêşa Tirkiyeyê hêznexweyên din li gel otomobîl û alavên leşkerî ji bo piştevaniya hêzên xwe yên li Sûriyê dimînin û xalên leşkerî şiyandina herdû bajarên Kilis û Hatayê yên Tirkiyê da ku tevlî hêzên Tirkiye yên li Efrînê dimînin bibin. Li ser zarê jê derin ewlehiyên Tirkiyê, Ajansa Anadoluya Tirkiyê ragihand ku kerwanek ji 15 bar hilgiran pêk dihat û li ser pişta wan otomobîlên leşkeriyên veguhestina leşkeran dê rewşeke ewlehiya tund de geşne Kilisê û lêberê xwe bide dergehê Oncopener yê beramberî dergehê Babselama li Sûriyê li ser sînorê Sûriyê da ku berê xwe bide nav hêzên Tirkiye yên li Sûriyê. Her wiha kerwanekî din ji 10 bar hilgiran pêk dihat li gel alavên piştevaniya leşkerî ya lojîstî geşna Hatayê da ku derbasî Sûriyê bibin û tevlî hêzên Tirkiye jî bibin. Li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan ew kerwan ber bi Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve çûne. Piştî amadekirin û liv û tevgera hêzên rejima Sûriye û milîsên bi ser ve ji aliyekî ve çekdarên li Idlibê dimînin ji aliyekî din ve bo şerekî çavrêkirî metirsî ji encamên karesatekê li ser sivîlan li Idliba Sûrî tê pêşbînîkirin. Derbarê wî şerî jî gelek bang û helwestên navdewletî hatine der. Em ê divê raportê de dawîn helwest ji we re pêşkêş bikin. Piştî amadekirin û liv û tevgera hêzên rejima Sûriye û milîsên bi ser ve ji aliyekî ve çekdarên li Idlibê dimînin ji aliyekî din ve bo şerekî çaverêkirî metirsî ji encamên karesatekê li ser sivîlan li Idliba Sûrî tê pêşbînî kirin. Derbarê wî şerî jî gelek bang û helwestên herêmî û navdewletî têne der. Herî dawiyê jî Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavîşoğlu ragihand ku Tirkiye di peywendiyên xwe de li gel Rûsya û Îranê derbarê rewşa Idlibê berdewam e û gotî ku ew peywendiyên xwe ji bo piştevaniya proseya Asîtanayê li Idlibê berdewam dikin. Derbarê seredana şandiyê taybet yê Wezareta Derveyê Amerîka bo karûbarên Sûriyê James Jeffrey ku biryara îro werekirin oxlo tekez kir ku dê mijara piştevaniya Amerîka bo çekdarên serpêdê ve jî were gengeşekirin. Ji aliyê xwe ve Welîd el-Muallim Wezîrê Derveyê rejima Esed ragihand ku mijara Idlibê dê mijara herî sereke be dilotkeya sê alî de di hefteyê vê mehê de di navbera wezîrên derve yên Îran, Tirkiye û Rûsyayê li Tehranê. Wezîrê Derveyê Almanyayê Heiko Maas roja duşemê jî ragihand ku rewş li Idlibê dê mijara wî ya herî sereke be di seredana wî ji bo Tirkiye re ku biryara 5 ta 6 vê mehê ew seredan bêkirin. Mas di kongreyekî rojnamevanî de derbarê şerê Idlibê ji rojnamevanan re got ku ew ê hemî hewlên xwe bidin da ku ew Idlibê dûrî karesateka mirovî bikin ku ew yek dê di seredana wî ji bo Tirkiyê de di rojên çarşem û pêşemê de li gel berpirsên pilebilindiyên Tirkiye werne guftûgo kirin. Mas her wiha amaje bi wê yekê kir ku Tirkiye welatekî xwedîbandor e şerîkekî serekeya derbarê şerê Idlibê. Halwêsta Tirkiye xwedî qîmet û bandoreka mezin e li ser reftarên Rûsya û rejimê derbarê Idlibê û gotî ku rewş li Idlibê pir metirsîdar e. Çareya leşkerî dê bibe karesatek. Ji aliyekî din ve Wezîrê Dewletê Brîtanyayê bo karûbarên rojhilata navîn Ayster Bert tekez kir ku eger rejima Esed çekên kîmawî di şerê Idlibê de ku xwe jê re amade kiriye li Sûriyê bikar bîne bê bersiv namîne û Brîtanya wekî hevpeymanên xwe helwêsta wê zelal e. Dema got ku dê sizayeke tund derbarê bikaranîna çekên kîmawî careke din li Sûriyê hebe. Bêrt serbar kir ku divê dawiyeke aştiyane bo rewşa Idlibê hebe. Serbarî ku divê dubare avakirina Sûriyê lav hatin li ser bingeha çareya siyasî ya dadwerî pêk were û ew yek ya herî giring e ji welatiyên Sûriyê re.
پاپای ڤاتیکان سەربار کرد و گوت کو ئەو بهێڤیە شەر نەوێکردن و دانوستاندن و ڕێکەفتن هەمی شێوەیەن دەبلۆماتیک di navbera aliyên şer de wernebkaranîn dişûna şer de da ku sivîl rastî karasatekê nebin û rêzgirtin ji mafê mirovan re weregirin. Polîsên deryayî yên Qubrısê ragihandin ku wan pelemeyeke koçberan ku jî 36 kesên Sûrî li ser piştê hebûn pêk dihat ji bin avê xilas kirin. Li gorî jê derna medyayî yên Sûrî belavkirina pelemeya her 36 koçberan ku 11 jin, 11 mêr û 14 zarok li xwe digirt. Li nîzîkî başûrî Rojavayê berava Qubrısê hatine dîtin piştre tîma hawarçûnê yê welatê Qubrısê bi hawara wan veçûn û ew ji bin avê rizgar kirin û xwarin ji wan re pêşkêş kirin rewşa wan niha arama. Li gorî heman jêderan tîmên hawarçûnê ezmûnên bizîşkî ji wan koçberan re çêkirin û biryara ji navenda pêşwaziya derbideran ya lê derveyî Nîqosya ya paytexta Qubrısê hatibin vegwestin bê ku cihê wan yek û berê xwe jê dabûnê de diyar bibe. Godar û şûpînerên me hêja nûçeyên me îro bi dawî hatin dubare em ê senûçeyan bêne bîrawa. Heft sal li ser revandin û girtin û binçavkirina nivîskar û çalakvanên siyasî Hüseyin Îso ji aliyê rejima Esed ve îro derbastin û hîn caran vîsa wî ne diyar e. Gundekî Efrîna Rojavayê Kurdistanê rastî zordariyeke giran tê. Artêşa Tirkiye hêzna xwe li Sûriyê bêhtir dike. Liv û tevger derbarê şerê İdlibê berdewamin û hejmarek welatên cîhanî metirsiya xwe ji karasatekê li ser sivîlan radigihîne. Her şad û bextewar bin.